yini lento ebenyezele ehlathini laphana le gcogcwe lomfana lo umthandeni mangithi uyakhala laphana kodwa hayi khona uma ngithi ngiyabukusisa le lento iyacobezela lapha beqamba umnenke akuzona inyembezi leziyana enjini hayi nami ngisazobhekisisa ngoba ngiyabuka lapha ngiyabukisisa nami ngiyamdonsa lokho lento esondele eduze into kasibeke ethi usondele eduze lethi wazoom in ngathi ngiyambukisisa lapha ngibona ingozi mina ela eduze kwekhala ngayibona ukuthi ifanele ukucobezela ngoba ingozi iyacobezela vele ngiyazi inxeba liyacobezela manje lezo zihlathi iqhoma ngazi beyicobezela izona hayi bafowethu hayi mhlawumbe ulaka hayi khofa manje wena into eyibonile lapha kubenyezela kweyihlathi nje akuya kubona kahle ubheke kahle wena futhi hayi happy birthday to you.